Yes, nkomeje kubashimira abakunzi ba Samuzosi TV. Uyu munsi tugiye kureba uruzinduko perezida na madamu we bakoreye mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Kagame na madamu bakiriwe ku meza na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Tudatinze reka dutangire. Perezida Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame bitabiriye umusangiro wateguwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na madamu we Brigitte Macron. Uyu muhango wabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 4 Ukwakira 2024 kuri Camps Élysées mu rwego rwo guha icyubahiro abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'abandi banyacyubahiro bitabiriye inama ya 19 ya Francophonie. Iyi nama ya Francophonie izamara iminsi 2 iri kubera mu mujyi wa Villers-Cotterêts, uhereye mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Iteranye ku nsanganyamatsiko igira ati gukora, guhanga ibishya no gukora ubucuruzi mu Gifaransa. Bikaba biteganyijwe ko mu biganirwaho harimo guhanga imirimo ifasha urubyiruko kuva mu bushomeri. Perezida Emmanuel Macron ubwo yatangizaga iyi nama ya 19 y'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango uhuza ibihugu bikoresha Igifaransa OIF, yavuze ko kwakira amagambo mashya avuye mu yindi mico atanga urugero rw'inshinga tekinike ryaturutse ku mvugo gutekinika ikoreshwa mu Rwanda. Umuryango uhuza ibihugu bikoresha Igifaransa OIF washingiwe i Niamey muri Nigeria muri Werurwe 1970. Uhuza ibihugu bikoresha Igifaransa. Intego zawo nyamakuru ni uguteza imbere uburinganire, ubwuzuzanye n'ubufatanye. U Rwanda rukaba rwarabaye umunyamuryango wayo guhera mu 1970. Kuri ubu uyu muryango ugizwe n'ibihugu 84 birimo ibinyamuryango byuzuye 54. Ibi bihugu 7 byiyunze n'ibihugu 27 by'indorerezi, uko uyobowe n'umunyarwandakazi nk'umunyamabanga mukuru Louise Mushikiwabo ufite ibiro i Paris mu Bufaransa. Iki akaba ari ikinyamakuru dukesha Kigali Today kuri uyu wa gatandatu tariki 5 z'ukwa 10 2024. Mbibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu makuru yandi tubagezaho. Thank you.